Sve moje muke i suze, to je danas sve zaboravljeno. Lek za cističnu fibrozu košta oko 300.000 eura na godišnjem nivou. Zahvaljujući tom leku jednostavno žive život punim plućima. Ovo je 6. godina kako grad za redom izdvaja novčana sredstva u posebnom fondu za retke bolesti. Naš gradonačelnik je uvek bio tu za nas da nas sasluša, posle smo udružili snage, nismo stali na jedno dete. I zaista smo u prethodnom periodu uradili velike stvari za našu decu. Imamo veliku podršku naše lokalne samouprave. Od 2013. kada je formiran prvi put budžet za retke bolesti, koji je tada iznosio 130 miliona, do dan danas budžet je povećan čak za 78 puta. Danas je naše ministarstvo predstavniku vašeg grada uručilo ugovor u iznosu od 13.700.000 dinara za usluge socijalne zaštite, pomoć u kući, lični pratilac i domski smeštaj za decu, omladinu i starije sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući finansijskim sredstvima je drastično poslednjih godina unapređena dijagnostika. Zahvaljujući toj dijagnostici se sada otkrivaju i bolesti i pacijenti za koje do sada nismo znali. Ovo je jedna sredina gde još uvek majke koje se bore sa ovim jako teškim problemom budu najčešće okrivljene da su rodile bolesno dete. I ključ i suština naša jeste da se očuva i sačuva porodica, a porodica se suštinski neće sačuvati ako mi jedan od najvećih problema podnosimo pod tepih. I zato zaslužujete podršku i zato zaslužujete pomoć, jer ovaj grad je grad budućnosti i ovaj grad je grad velikih šansi i mi to prepoznajemo, uvažavamo i želimo da damo svaki doprinos. I svi zajedno energijom možemo da doprinesemo i olakšamo izazove i one probleme s kojima se susreće. Ja se nadam da ćemo u budućnosti uraditi još bolje stvari.